Hello perang sakanti korum chakswa sample til formula channel onar perang dalni tarik ko niyang na dalni tarik de (26) 4 months 2025 de tao de mijalo na smang na first to de kata kala double 5 mo second de 20 yan na smana first to ba second ba na men success onga ya anti de na smana anti gama kataw ang yamo sibong bo na smana nga da aloba da benga mijalo de na smana house ko ba nga first to first to 5 ko na ne mijalo 5 ko na 5 ni value ara 0 takyo na mo ending de yan na smana 1 na 1 ni value ara 6 takyo na yan na smana 5 house pa na men success nga aro double 5 pa na smana nga pial number lo double 5 ko salda bulakyo na tamo mijal de na smana yan na men successful nga daw de soli gusuma ninga jibong bo na smana da alba anthani isap up target ko na smana rabenga na smang khaleni na ta managen mo hai getal pa manderang angni video ko namdegen sumo ode channel ko subscribe kai donam hasina mo views pasawbade views bangjo de na smana na men success onga pasawbade views bangjo ko de na smana pasawbade success onga mo jibong bo na simang jemandian gisnangi ni ra wamande maningen angana simana pial number khoba mengboa san select kayo namo aro second oba na simana 2 house na men success ong ibana nga 2 na simana 2 house ko na 2 mung 3 ko namo mijali video ko na simana second o gb apo second mana 2 house ra bade onuba maningen mo daude na simana da alni house aro ending rang khwa na simana natken na simang khalini naska de maningen mo daude da alni house de anga mengsa na simang na yan 0 na mo 0 na 0 ni value ara 5 aro ending de yan 5 na aro 0 na mo na simang yan 0 de value ha na simang khali legal 5 de value ara 0 mo daude na simang unique thari khalakta jeman dian dal house ra naskinga 0 mong 5 ko raibo 5 de house repeat ka ngamo na simang raini na khusyo de raini aibo deba normal o khabo mo 5 ko de deba 0 ending ko na simang bat khali khalas 0 house ko khalas ko de khalna tamangen aro jeman dian ending ranaska 5 mong 0 ko rabo yan na simana nga unique ko thari khalna taba na simana bangja yas khangpa o na simana 0550 taki hakhalna langagen aro 0550 aro na simana yan 55 00 0550 0550 na simana unique ko khalna de na men bangja na simana unique ko house aro ending oni ko thari khalna ta managen mo te anga mijalo na simana house dauro rode na simana pial number iba khuja ni bang na simana angni isapni target ko na simana 55 mong 00 ko ata chimo wal na simana 55 de na men success o ha na simana 100% success mo anga pial number lo na simana 55 ko na mijalo 55 ko na namin salda ulekyo na ta na simang mijal ni video ko reply mo daude
dalni pial number ko nanga nasimangna basao bade salgeni jol ba khalaya nasimang khaleni na mangen dalni pial number ni yan nasimangna 22 66 aro 77 00 aro 99 Unicode nasimang ya 66 kurai ni bo aro ya 77 kurai ni bo ya menggeni ko nasimang rai ni nata padagen de dao de yan nasimang na namen or piar rana nang jawani mga nasimang na or piar rana nang giza kata select kayo natinga mo dao de anga nasimang na direct number ko nanas ka mong sawiya tinga mo jeman dia nasimang piar number ko ra all piar rana kata nang jawa mong chikang ko rana kata nang jawa mong bo ko ra ibo mo anga nasimang na basa ko bade jokna ba dongan diba nasimang na piar number khalar katan jokki jachin mong songaya mo dao de daldi direct number ko anga nasimang na atken daldi direct number de aya soldi gusu mane mo jebo bo for house ni ko anga select khaba 42 46 47 49 aro 40 ya magmo ko na simara ini nata man again perang Unicode na simana 47 ko natinga ya 46 ko ra ini bo ya menggeni ko na simana angni isap ni geta target ko na simana saldawal ke natinga mo tao de dao de na simana mon kami hit number ko anga ra bengane dalni hit number lo de anga na simana tree house ni ko select kabenga 32 30 36 37 39 ya mengmo ko na simara ini nata managen mo repera Unicode na simana ya 37 ko natinga ya 39 ko natinga ya menggeni ko na simara ini niskanata managen de dao de angni isapte yarangan na simana direct number hit number pial number yan na simana mengmo select kayo nata hamo dao de mijat hamo angni jumang nakapara naki nakamo phangna bangani nikhuja tau samija thamsa anthani jumang nakakho giskrai khadeng na bas khla bas ko bade mo de mijat hamo jumang nakara ya machubi samangsara ya chpu skukho biara menno katinga mo chainga ya chpu skukho chainga ya chpu ara thongsade thangainga thongsade sijokna mo yandaki nikana simang raini na khusyong ode raini ai bomo ya chpu skukho machubisani chata de na simang na sotbrisku aungjode sotbrisni ojode sotbrisa ya ongna donga na simang raini bo chpude sni re bataya aro machude bre regen mo na simana sotbrisni sosni bre dakiba khalna ta managen hisap ni kita nasimang khaleni na khusyong ode khaleni ai bomo yan pial number ode nasimana angni isap ni kita dalde anga angni juma nikani kita de ya 66 meng ya 44 ongna ba donga pial number khal thayo de ya menggeni uniko rana ta managen angni isap ni kita ya machu bima meng bifa meng donga jokona debe ya bisade machu
bisa ma phang donga taude ia bisa de spuni sku ko biade cha tinga mo nake nika phangna banga de nikhuja sem nika de neba yan na simang phi rai ni na sku de managen mo sku house ongen ma sku ending ongen ma aro 7 house ongen ma 7 ending ongen ma wa thongsong ani gaman wa no ai na ba donga ma wa sku ko de cha ta hani gaman biwal de ruai nga ba mo nake bang nake nika haida yan jumang rang success ong jawa na simang na isap rang de namen success ong e mo da uru de na simana bijal banga 5 house on ata aro house ra ba success ong a aro pial number ko banga double 5 ko mung double 0 ko na simana sal double ke on ata unun na simang bang batan maningen mo yan anga face to face to ba na simang na mijalo ba double 5 on ata je mandian face to face niko ni ra wa mang de maningen te daude anga kanthangni isapa target ko na simang na phangnan ona tronge na simang khalini na khusi ode khalini bijok te dalni video de rangsan isuba sakanti kon bethela